umugabo wamamaye mu gihe gito agakwira isi yose cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ari we Balthazar Ngonga washinjwe kuryamana n'abagore 400 yasabiye gufungwa imyaka 18. Ati bimeze gute? Umushinjacyaha muri Guinea Equatorial yasabiye Balthazar Ngonga gufungwa imyaka 18 kubera ibyaha byo kunyereza umutungo no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urubanza Balthazar yaregwamo rurimo abayobozi benshi bari basanzwe bakorera urwego rushinzwe ubwishingizi no guha ubwishingizi ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi. Balthazar yamamaye kubera ibirego yigeze kuregwa mu mwaka wa 2024 ubwo n'umwaka ushize byavugaga ko yafatanywe amashusho mu bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye amugaragaza asambana n'abagore 400 ariko ntibyavuzweho rumwe kuko hari n'ababihu no gushaka kumuhagarika ngo atazashobora guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Ubushinjacyaha bwasabiye Balthazar igifungo cy'imyaka 8 kubera kunyereza umutungo, imyaka 4 n'amezi 5 kubera yeze ndonke no kwigwizaho imitungo, n'imyaka 5 n'umunsi umwe kubera gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Yasabiwe kandi gucibwa miliyoni 910 z'ama SFA kandi nazigere ahabwa umwanya w'ubuyobozi mu gihe kingana n'imyaka yasabiwe gufungwa. Ubushinjacyaha buvuga ko Balthazar yari yarubatse uruhererekane rw'uburyo anyerezamo cyangwa se banyerezamo amafaranga ya leta bakayakoresha mu nyungu zabo afatanyije n'abandi bakozi bakorana mu kigo barimo Carmel Julio Matogo Ndonga, Irenio Magua, Masuya Afana na Florentina Inganga Anajia, bose baregwa ibyaha bimwe. Balthazar Ngonga avuga mu muryango w'abanyapolitike akaba mwishywa wa perezida Teodoro Obiang Nguema Basogo. Urubanza rwe nabo bareganwa Lise Africa yanditse ko rushobora gufatwa nk'umuco wo kudahana muri iki gihugu. Ngayo nguko ibyo mugabo Balthazar wamenyekanye kubera amashusho atandukanye yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yasambanyije abagore hafi 400. Murakoze.